15. Boleh diperlukan speed ni tapi dia mana 4 but boleh sebelum itu saja coba di subscriber juga coba lah subscribe bala pesan dengan doa nemo berpoi sana kat phone dengan semat ni tanya tu ni yang nang kiu bersama-sama ini minum randin mo yang bersama dengan kiu semat tekane kasih dari kesembe te ngamut pada guys cukup muslim ni sedang baik diperlukan tu kan nang wana din mo ala po siya mga marway te beri baik terlibat mana-mana boleh te ini agak vlogs but jadi ibang sebelum like share subscribe mo let's go te gini gi bike mah MT-15 bak FZ250 Duke 250 te nak ini artling am tip tentang lin ni drag dan Alex bro oh wah tentang dia konten makam das mah dit makam omna makam das dah flop angle dah flop masih bit mana kat ni bercong ah yo mah kat ni cong ah ya bro
Dia lalai exhaust yang bak darko mah. Dia mentain Asia tu exhaust Then exhaust light win on. Mantap, fix na exhaust mah. Kalau sudah no. Mak mana norong tambang ong try ba. Dia ka style try. Ini apa lekoti? Ai desi jugar mah. Desi jugar mah. Fira lah exhaust. Mak, lah exhaust Fira. Clear Oh my god. Terus tak fix. Ya. Reaction.
Te mantap pak ngelapo hena umsning mo. Mutlek Syadam tambah Syadam dalik lah keret pak. Kita si rumah long. Dan submit pak lek Syadam bro. Te ka ta kan ka umsning mo kalau ka busung shit ba. Sipang ka bai. Long sipang ka bai na. I mean sipang ka yuda. Wan right ki bro ki sewan ne ki sobang ne busung kai ba. Ka hek ka jaka. Long ka jaka no bayang kali parking ka hek long kau ki sobang ba. Nanti ka don dukan ni pi. Long si bam ye nanti. Tenor kata di petrol pom mo, ngi betul biar cek pernah ini. Dia ka view rane long ka best beli ka dia ka. Lehernya ka dia ka naik ka ida bypass. Entah. Te kalau sibuk no pilih ini ka vlog sama mah. Mentang tip na iyo. Te so batai ifika information nak mat nak skor nak mat mo. Hane ka dong ka duga tima Street Fighter. Street Fighter ni ka nang aklat la. Before. Mo. Street Fighter before mo. Aish 900